Halo guys, malam-malam saya nyari ondel-ondel. Mana gelap tuh, nyatanya doang. Yuk kita nyari ondel-ondel yuk. Ondel-ondelnya kemana nih, ngabur nih di bawah kolong wewe nih ondel-ondel nih. Mana nih ondel-ondel ya? Wah, kayaknya itu ondel guys. Kita lihat guys. Guys, kita lihat guys. Nah, apa guys? Coba kita lihat guys. Coba guys kita lihat. Ondel-ondel nggak nih guys? Aduh, banget guys. Sobat, coba kita lihat sobat. Wah, ada ondel-ondelnya nih ngumpet nih. Udah malam ya. Saya cariin, bukan tidur kamu. Tidur. Wah, kamu tunggu di sini ya. Wah, kamu jangan ngayapan ya. Saya cari teman kamu ya. Ayo guys, kita cari lagi guys. Temen dia guys. Mana ya guys? Wah, mana ya guys? Gelap sekali guys. Kemana nih guys? Wah, kalau begini ketemu jangkrik nih guys. Malam nih guys. Wah, apa itu? Suara apa itu guys? Serem sekali guys. Cari guys. Wah, gelap banget guys. Penampakan kan nih guys? Gelap sekali guys. Wah, ini apa tuh guys? Masya Allah, kucing guys. Wah, kucing ternyata guys. Wah guys, kejantungan guys. Coba kita cari lagi. Ada nggak ondel-ondelan nih guys? Suara apa itu guys? Wah, kucing lagi guys. Matanya nyala guys. Wah, ternyata kucing garong guys. Wah, jauh-jauh sana. Bikin jantungan aja guys. Kita cari lagi guys. Ini ada ondel-ondel guys. Wah, ternyata di sini guys ondel-ondel guys. Kemana kamu ondel-ondel? Wah, saya cariin sudah malam nih. Mana serem sekali guys. Ternyata ondel-ondel ngumpet di sini guys. Kamu. Ayo, misalkan bangun pagi. Bangun pagi. Kamu tuh muka udah merah. Bukan mata yang merah, muka yang merah. Kamu duduk sini nih. Tuh sama dia tuh. Wah, kita cari lagi nih guys. Ondel-ondelnya nih guys. Kemana lagi guys ya? Cari guys. Wah, pohon pisang nih guys. Pohon pisang guys. Ini di sini ada ghost hantu guys. Ada pun pisang lagi guys. Mana gembel lagi nih? Gimana nih ondel-ondel ceweknya nih? Wah, bisa dimarahin nih kalau tidak ketemu nih guys. Oke guys, mana serem banget nih guys. Wah, ini guys. Coba kita cari guys. Mungkin di sela-sela pun ini guys. Apa di sini guys? Di sini guys. Tidak ada guys. Wah, kemana nih guys? Apa di kelopak ini? Tidak ada guys. Wah, ngeri banget ini malam-malam suruh nyari ondel-ondel. Di mana nih guys? Wah, cari dulu guys. Wah, serem banget nih guys. Malam nih guys. Cahaya minim guys. Apa tuh guys? Ternyata daun pisang guys. Aduh, jantungan saya. Jantung pisang saya. Salah lagi jantungan nih. Mana lagi guys? Coba kita lihat guys. Kita intip guys. Wah, itu dia guys. Wah, itu rambutnya ketahuan. Nah, ketemu juga guys. Ngapain di situ? Udah muka putih. Wis maskeran. Ayo pulang sini. Wah, dicari-cariin guys. Udah nggak nambah guys. Oke guys, kita sudah ketemu guys. Akhirnya guys. Ini nih ondel-ondel nih. Pada bandel semua yang bertiga ya.
Dapat ondel-ondelnya nih. Wah, ternyata ini bapaknya nih. Ya, ini bapaknya nih. Apa ini? Sepasang ya? Udah tahu guys. Oke guys. Karena sudah ketemu guys, kita tamat dulu guys. Oke. Sampai ketemu lagi. Di subscribe dong biar lanjut. Oke. Mantul. Mantap betul.